Pemirsa ring somane dibi, wenten lelima wewidangan ring Bali, saning nguningayang pewawahan kasus COVID-19. Asa punika taler kauningin wenten pewawahan kasus wanta asiki Kemanten. Bali taler wenten nguningayang indek pasien padam. Kauningin pasien kenak mawawah ngelangkungin kewentenan kasus harian. Manut data Satgas Penanganan COVID-19 Bali, wilangan kasus anyar wenten 5 diri, mesai ring rahina sedurung nyane. Dadas nyane wilangan kumulatif kasus sani ketampenin Bali kantos langkungan 1 tali diri. Pawawahan kasus rahinani dibi, raus saking 5 kabupaten kota. Inggih punika suang-suang uningayang asiki kasus luwire, Jembrana Tabanan Gianyar Karangasem miwah Denpasar. Raris petang kabupaten kota nenten nguningayang pawawahan kasus inggih punika Badung, Klungkung, Bangli, miwah Buleleng. Selanturnyane nenten-wenten panincapan wilangan kumulatif pasien padem kantun ring wilangan langkungan petang tali diri. Inggian petang tali nanggu petang dasa kalih WNI miwah 6 diri WNA. Ngenenin pasien kenak mawawa sia diri mesai ring rahina sadurung nyane. Dados nyane wilangan kumulatif ipun kantos langkungan 1 tali diri. Pawawahan inucap raus saking petang kabupaten kota inggian Denpasar 5 diri, Gianyar kali diri, Badung miwah Jembrana suang-suang adiri. Lelima kabupaten enten nguningayang panincapan inggih punika Tabanan, Bangli, Karangasem, Klungkung, miwah Buleleng. Ring kuentenan kasus aktif kauningin wenten 116 diri. Sampun kasiagayang 53 rumah sakit rujukan sani weda ring kabupaten kota miwah provinsi Bali. Dia Dewi, Bali Pos nguningayang.